Engkau kene kalsapok hidupen. Kaden sing kekene kertepuk unduke ngeleng-ngeleng jani pedidian. Baik, jaga di sini hilang corona nih lah. Tadi rasa aja gue lihat corona itu pikewah. Adi, cid lemani lagi nah. Coba telepon dek. Baik, domen ada ya penelpon nah. Halo, engken pan? Halo, ijo cini gi. Nih awak kan udah tegal pan, engken pan? Iya sibuk ya nio. Ah, senja, adi kalau engken emang nih pan? Amayan sing sibuk minum meh. Beh, raga sing lapis. Nah, pokoknya tenang gen, jak bos senang, bos bayar. Beh, main akak di tegal awak yang minum, mumpung awak di tegal ya. Oh, nah, awaknya kalau tewe aja nih. Nah. Likulilo, kain beli sing alem, hujanan belusan, panas lima jemo. Liwat. Wegi, Beh, ya open ternyata, main ini minum. beli tanah, beli momogi. Nah, Gi. Aduh, ini arak botol, kanggo botol. Nah. Weh pan, ada temen yang ngajakin awak minum. Gi, pokoknya juga awak juga lausan ya nih. Ada temen ya galau pan, pasti so tolak ke kayayu. Nah, dia nak keras-keras ngomong Gi. Berarti ya sekan so tolak ke kayayu. Gi, padahal raga berjuang ngajak iya, tapi terus nolak raga Gi. Nah, sing itu beli sampat ke bedulu. Angkat alu. Betul. Meli tanah, meli momogi. Artinya. Nah, Gi. Beli kacang, beli kacet di Simopan. Jaga ancet pan. Meli panci, jak sengkuni. Cakep. Ci jani. Pan, ngomong-ngomong, apa ganti jani cuma ya pan? Pesan corona kayak ini. Ini dogen ngeganji mawa kayak Gi. Sangut dalam bedah tualen. Artinya. Bangun, medem, ngamah dogen.